Thukuru-ini wa Brethren tauni-ini ya Wanguru kaunti-ini ya Kirinyaga nikuo urimi uyu wa nguku urathie na mbere irathi-ini iria mieri 5 mihituku irahuthagirwo ni arutwo a thukuru uyu. Kuremwo ni kuhingia mabataro mao undu umwe na kuremwo ni kuriha mathire thutha wa thukuru kuhingwo nikuo kuracungiririe Joseph Maina na Beatrice Maina aria ni ambiriria a thukuru uyu kwambiriria urimi uyu. Vile tumeachwa bila pesa, sasa tutafanya nini? Ndio tukaanza kufikiria, mimi na mke wangu na nyami yangu tufuge kuku, na kwa hivyo nikaanza kuagiza kuku hapa na pale. Nikaletewa kuku za kwanza 300. Ihinda-ini ria mieri 3 ya mbere thutha wa king'uki gia COVID-19 gukinya guku bururi-ini, Maina ni ararihaga arutani yake kuria ahuthirire muthithu wake uria igite na gucungiriria ukwendia ngari yao niguo kwambiriria urimi uyu. Tunaona ni kazi mzuri. It is haina kazi mingi vile, lakini inatakikana kuwa na focus. Na kila kufuga kuku lazima uwe na utaratibu. Maina ni augite guthie na mbere na urimi uyu na murimu wa COVID-19 wathira guku bururi-ini, kuona mathukuru magicokereria kuri na maundu maria magirirwo ni gukorwo makihingia maria magukorwo mahianitwo ni ministry ya ugima wa mwiri. Shule ilifika mahali ambayo ikatangazwa inaweza kufunguliwa mwaka ujao Januari, na wanasema si lazima kufunguliwe ugonjwa huu ukiwa unaenda juu. Itaweza funguliwa ukiwa temporary ama ukianza kushuka. Na kwa hivyo, kwa sababu hatujui utakuwa namna gani kwa wakati huo, tukaona tujiweke kwa kazi ya kuku. Kuna mambo mengine serikali inaweza sema lazima iwe na sisi pengine tushindwe. Kwa sababu like the issue of social distancing, it may not be possible for us. So inategemea so many things. Itaringana na mambo mengi sana. Arugamiriri a mathukuru kiumbe undu umwe na arutani a thukuru icio ni amwe aria mahutitio na njira nene ica ikuhi, aingi ao makiambiriria biashara itiganite ita njira ya kwirugamirira kimuturire. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Bũrũ.